Thami chobani bagi thansake khorang relai Haidi buskango himlaina Chongmari ganangni fairek bodol rakran bagai kholawa onkholaijak abai kino juda thun bodol juda tang batang nahare bodol krak khlani chatulai kok awai tongo te abon bisingo tipra mathani phasite ketal habanor bot phejak tongo abkino tangsalo west jarol basai bisini podomura hatiwo ketal tipra mathani habanok phiogir jakha phiogir kha 17 gulagatini tipra mathani batine boromgunang manab deborma Tabuk sobaikya 2 nang ward west jarul basai ora se padu bis bo kaisa khulaka dulang khulaka gaw makena sing nogo nogo thangai sing kok pri tongo je anu mareo budui keblai kherje hnai sini tibromotha bubagana logri dinai jotona sing awi mukhayo jotona kok rakha je taklaile sing maharaj sini bubagana no logiroi sing anas mare budui oma ke keblai khainai jata ekta live mas sijana jar aka singno amake sing lukurongni respond mangkha kha khayo o jaga o sotonong gulaga tibo tibromotha bubagano nasigei borok burdui gobang ma burbai kebai khenai o party office bo bisi klujak nan abo west jaro basai 2 nang ward tabo abo podongura bazar hono akeba bongsor hatibo sab logi tong madam ora to phaimanja sini pwf ni sena committee member borongajak ulpi tai district committee ni president borongajak rina tekasa sombolosmi bo central leader gaumakeno sini district ni working president borongona ontus tai kcr borongona budrai haikwa bono kumar bomanjak tekasa working president vice president district ni tekasa santosh hakeno sini vice chairman borongona dinesh gatai office chairman borongona subal borok phaimanajak hakeno ytf bo oro phaimanjak sini sondran debruma omakeno sini twr rok jotono phai oro thangtake sing kok pidei awimongkhai khai tonglayo ke sing tabu sini west jalobase payakhu taw kisa oro suru khaiye sini west jalobase last paitha kono nai amporake ei jalobase sing kaise nogora thangi habinai vote office vote office